Saludos e bons días. Atopámonos na saída da autopista Bayona-Pontevedra, Portugal. Aquí están, contemplando o paso por debaixo desta ponte dos ciclistas. A marcha ciclista Festas do Cristo de Porriño. Estamos a 30 de setembro de 2012. Remato o verán e moitos queren participar nesta marcha festiva. Ademais é o día maravilloso, un día de sol nun outono que acaba de comenzar. Estamos observando xa, son moitos os ciclistas, moitos os aficionados que se acercaron até aquí, como sempre comandando co seu coche o Clube Ciclista Espol do Porriño, alma mater do ciclismo. Ese fue uno que nos el próximo cumpleaños, la mejor cartera. Sí.